فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Ya, terima kasih. Inilah suasana di rumah duka kedatangan Ibu Febrita Lustia Hermanderu dan Ibu Fauzia Muwardiahya. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا Ya, teman-teman Tribuners, dapat saya informasikan juga bahwa Bapak Edi Yusuf merupakan mantan wakil gubernur Sumsel periode 2008-2013. Lalu beliau juga merupakan Bupati Oku, ya, itu 2 periode. Nah, ini merupakan kondisi di kediaman almarhumah Edi Yusuf sendiri. Saat ini masih dalam perjalanan dari Batu Raja menuju ke Palembang dan direncanakan ba'da asar jenazah akan dimakamkan di Puncak Skudi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.